Birinci kuske birimete күнү 2 час ölü боларын курдук бу часка биһига радиобыт агас эфире саха көрдөрөр хитиннерер национальный компаниятын күөх экраныгар быһа пирге холбаныр. Онон күндүз тәчләр бит, онна көрәчләр бит, бу кабарагытын саскы лаңы күннәреннән биһиге аяр бөлөк битатыттан итистең ардебитен терде бит. Бу күннәргә Саха Республикатын журналистларын союгун кекке журналистлара анал бөлөгө самай этергедлы андойду ологун жахагын билен көрөн истечилерге, көрөчлөргө, онны билен турар агарачыларга тердер багалак журналисттар дойдуларыгар Беларусияттан эргиллен келдилер. Бу Саха сирин журналистларын союга номно бехис сылын букурдук андоютагы улахан сырыга, аянга, аямнилах, уляга, угуяр үлетин туһунан бүгүн биһиге Республика журналистларын союгун председателе Галина Алексеевна Бочкарёваны кытта кепситехпит. Здорово, Галина Алексеевна. Здорово, болорун. Басатан туран этеңге дойдугутугар бу улахан, аямнилах, аяр бөлөх эргиллен келбитнен биһиге итистиңе ардебитин жердебит. Мактанабын. Чакчы бу Россияга далан көрдөккө бу маннык ан дойдутагы пресс-турден Каннык тәргеөңө суық, бихе қара бар. Аннык, аха. Итенник же ураты сана әйеға қайдақ келбітей. Ити историятыттан кәпсиққа. Утон 2016 мир путешествий ден туристическая фирма. Он беге сетим медиа бөлөкпөт салаячта Мария Николаевна Христофорова Кытайга барар туһунан сананы питтере. Журналисттары комуян Галина Алексеевна маннык барахаджабыт до дебиттере. Онута кекке вопростары буладыр турор буттерете. Онымен сөбүлөһәммин хөп журналисттары комуя хайын багалаактар барар булактарына барга хайын демит. Жа ан бастакы бүтүн эте 2016 ан дойдутагы маңнайгы журналистке пресс-турден бар буппут. Кытайга бар буппут оны бейдейхега теди. Ол хана бу жоккускай кораты кытта бейдейхе самолетнан бахасыбахе олуктуокпут ден иннегенен кинер Саха хирин өретәрилер. Оны биһиги боллана биһигини кинилер ингранналар чепчикисынага биле кинилер бейдейхега хынялаңнара бу курорттара санаторийдара хайда холилерин кеденнер журналисттар көрдүннер кепсәтиннер икки коратыккардыгар сибэхе лохтоотундар диэн курдугыңыр буттара иннегенен бихити хыл хүрбалта болан бар буппут. Хүрдää хэлбэ журналист республика кахыяттарыттан көрдөрөр хитиннерер эйгеттен онно улустар кахыяттарыттан бар буппут. Онтон жети сылжан барамыт бар хүрдәгын сөбіләтібіт, үгіспіт ол бейдейхайға олық хүлжалық сирет әвіт, үксібіт жа кемері пекинға, харбинға халжыбыт балақтарына бұл бейдейхайға білі. Әтергедлі журналистар үксін туристический өттір хүлжалар болады. Әдер дөйлі дейді халжар болanda білі әмтене, санаторий, курорт тұхынан толкуйдабақ балақ бұтты. Қайабыттаған енегенен бейдейхайға кемді халжадақ болуғыд. Onun diyen bir yakın haçıydı bartın gördürdüler. Kuarat mere beytinden bu bir hakikaten jurnalistlerin kötü körsüste. Aras ağabeyde söyle sanatoriylerin nere olmakka kuaratların atıların ergenlerin kinin kıtta gördürdüler. Muzeylerin gördürdüler. Hürde galbağın tarihine başı bildibit gördübüt bu bedehe tuhunan. Ol kentten jurnalistler bütün keleri oluran mut keseter balaktin. Haçıydı hırttı bu cevabı mahtal Galina Alексеевна. Anıgız kırıya bir mandıkta yexayn erediyetiler. Onotto min beyamdany kuruk ayandyrbyn höbülür ki hötten jurnalı biletergedli ataga hatar balladı vat engenen elbäxti hüccemyn ayandybyn ol hem balana kıjıktagana dihanatmanda bu jurnalistlar rebirdeleaktar bin kıtta manlık ayanga hartaqpıtna biheqa an barta hallara bitti hanatım. Qolary bihe jekirgenenen bardaqpıtına qandyk tokorakati daqpına min hotoğun tiyen televizyoniyat kibet ballamdı. Onlar bu bihe bebi televizyoniya biter propskonoy sistema di antaq atın государстволар телевидениелерге, радиолерге, дақахаттарга дикилерин олох устук. Ол хен бу журналисттар бары бирге муннустан эрдеттен маннык кепсетигитан дойду журналисттарын союхуннөңө кепсетемин маннык тарихпин сөбөбүт диханабытым. Оны же иккис пресс-туру бу Японияга тарибип битти. Онны билден туран мен маннагы тассивестихиге министерстве халалтатыр такканмын кепсетемин кинилер бэден өттүлөрүттен ровно бу сайюрига үле
болотурда онна журналисттар келһәҗәлләр дә Японияттан. Иннегеннән Владивостокка бар журналистка Кин Корпун бар бит Япония кене. Ол представителе, ол Асахи Сибун ден Япония Токио бар улхан кахыт корреспонденты келһәҗәләр ровно бу бия хаҗыр кускага келенте сайюрилетин суруя келбитете. Кинер китә разылары дәрен кепсәтән баһарсан барамыт кинер бия ыңгыры орбуттара. Иннегеннән аннара Япония холор хакырын представителе бар. Ол кинелер бигени көрсөн, бир илже сылжан, эти курдук жахалганан баран истәк битти. Оннати кас жибит дойдулар аксын, эге сахасырын туһунан кепсен, сахасырын бичәтин туһунан хитиннерен. Ите Япония хаҗар кемгетигер, күннәр Япония кагытыгер эме бичәккә таксан турагыт. Ондук бабала биге ардас бу ол күләйдер дигән бабатак сүрүн сылбы сорып өссө бигене бу сакаһырын журналистларын үлеләрен опытын атастахы кинләре көрөбүт өретебит, оны бебит эме опытыттан атастабыт билден туран онна культураптын көрдөрөбүт. Ите хаяндаганы олихин биге кас бу пресс турга барабытар сахабыт таңаһын кетебит, онна сахалы хомуспутун, охайбытын, тоюкпутун илҗәһәлҗәбит. Хаяндаганы ыллан, охайдан, тоюктан кинерге культураптын билһиннеребит. Ол кинләр биген олох экзотика курдык көрәлләр. Японияга нагар сакура үйнә турдагана саатка тиемит бит, атырбыт сакуралар паркаларга тиемит. Хакабыт таңаһын кете кусан кебистибит, онна жа олох японистар бигенен эккерде хаҗан картыска төһәлләр баллага ди, холоврол курдык, оннан Асахи Сибун ден редакцияга җыпыт. Олох умнуват маннык редакция хана да хох. 16 мен девеннәр җыяга бахат олар. Онтон төрдүс этәстен үһә редакциялар баллар бары билгелер алдар, онтон алдыра төрдүс этәстен хагалан кахыты бечәттән кирен бараллар ди. Оны пер бүтәһик магнаги этәске уже кахытын бечәттәнән бүтүнүтә бүтән халапанга пакеттанан тиен келер. Беләм кахыты үһәттән. Олустабыгастак барда бисерге. Процесс барда бер бия көрдөрдер. Үһәттән кахыт кайда бечәттәнән җет рулонтнай кумагыттан кахыт оңгылдан таксарын бардын бия көрдөрдер. Бихүләтин типографияда бутыртын тегнәтә колох механизированный, или автоматизированный бага баллахтара ди. Галерсевна, өссөтинне бири белетемете коло бер төһдаганы хайдылар дойду булбутин хини Японияга билеген бу цифровой печать таганы интернет системадаганы сайдан турдагына хасырдаксын 14 миллион кихи Японияга бу кумагы кагыты. Этергәдле кагыт листерин арыйталан агылары бүттен этиләре. Этергәле бу билинни кемгә улус тоостах. Оннуге агаллар кандык бары хайдылар дойдуга бу бияха билен кайдара интернет койту кирен ду бу цифровизация сайды коммуникация кендики кирен бие барты билен кайдара бечет кума кагыт сок боло барты интернетке барыппыт барты социальный сеттерден курды кепсети бара турар ди хорор аратап дөрөсө кагыттар бунадалар хок сабандык хекка ден этилер балдыр. Атын дойдуга ити этабы ужаспыттар. Хайдылах дойдуларга кинелер билген олок кахыта агаллар. Орукку курду традиционный кахыты, өссө кахытар модный дентыллахтыр бит. Билден турар билинги кемге. Оны кахыттар холо Асахи Сибун тепитин курдук, онтан така миллионен таккар тираха, онна хассыр дан кахыта ден бар бот, холо утренняя газета, онда вечерняя газета ден. Кахайын хассырды жетигер кахытылан, хассырды биличейхе үлетер беренене көпетин хадырон, хононнары бүтүн устата туг болбуса оннары агар киһәлететтен кәләм барын аны күнһен тог болбуса оннары ондук спокойно жетигер сатанерен диван хатанерен остол голорнерен агаллар оннук эбитек Аны туран эгете жибит дойдулар гитигер төһәкаларынан бу кинелер олохтору нис кохонун кайдах туа жарктахтарын экономикаларын партнер дагат. Ите жибит Японияга же энханыккар того сүз састыргырдлы олорор жан Аксана Японияга самел багай. Бүйөн мөлүен кереңе кихи сүз сахагар билигин келбит өссө биге онча халынан итени өссө кохарык биттен улхан дибисте олорар Япония народа. Ити ухун үйрени турду энханыккар же тугуй. Тотмен тус бем хана бар кинилер бeye чебдик ологутна хату тухаллар бит онотон улахан биле адам
Нагасакига, Хиросимага кенниттен Джон Доробетун туһугар улханнык үлелеспиттер. Арас бааттары, витаминнери, оны бекки Доробетун чөлүгер түһөрерге арас ник эм дебеп болған. Диче тухалак Этсини чөлүгөр түһөрер. Этисини чөлүгер түһөрер тохтарай биттер диче бааттары дияка. Ол хен балана ити дойдуга холобра үлага кирергер эйгиттен бастыкочата италдар эбит. Чаген ологу тутухаргар тугунаганы иден. Ол физической культуранан, спортунан жарыктанарын тахынан, каянды беягын көрүнен, олорохтагын тахынан өссө каяндаганы бааттары херге эркеминду хүвелийлер эбит. Ол хин оннотон ити тыыны нахакинерге сайдыбыт сөптөктүк тыынынан жарыктаналлар. Онна олох улуссага бары олора Хереккен оролдар диясырдаттан, Кытайге мебир оннук, саастырттан толуга хуа, эдердин кырдягастын бары бәлерин чөл олоғы тутухалларын, оны ол зарядкадан жарыктан аларын эттерин, қаандарын, әрчиелдерин нәнеті ұхын үйеләқтір дияныйбын. Өссө бир хамай клавнай кенелер бу жоңгу түйесі хәнден. Сер майгөт түнен, кенер қағандағаны суақтен тылы тұтты баппыд бігеге бу оғону күн сиргер ағалық бұтыттан. Күн сиргер ән туық үтуенің ордың. Әйген тулалыр жоңға туық үтуе хананы әттіңден. Ити бұ кирбет күннәқ, оны өрі челгер хайдар Япония наротын бір көміз бұрабылата. Оттон хасыр дәрек келер. Күндіз тәшілер әйге мие қықтақыт, бұ аспыт ый хағланыгыттан бихяхага хасырды жукускай кораттин болосаттарыгар онна паркага эмем чепдигирдер итенник жарыктары оңорор үчүгай жарык бар болла онан хасырды хеттеттен хегеме жукускай коракка хити үтүе саглахаңа кыттар гытыгарыңарабыт бихяха билген галексевна ыйтылар киреллер бахалысты стеккара дороба истебит үтүе күнүнен үтүе күнүнен дороба менде ыйдаргынамын ыды туары Христиутта дакту Япония диһен мөлүнге хүчтән дакытта. Эди Япондар кас мөлүннәр. Япондар бу кеннинәге 2 елга 1 миллион итинюк сүз састырыгардылы оларар аксаннактар онтон өсө 10 сылнан кинер 100 миллионга тие биттен. Оны ханан көрүн кайдакта курдук улахан белитикени ыталлар икенилер ис кохоннора бу дробай опсайнан обществоны Дровера кихоңорден. Ите ялах үнтүтептер ялах кенттен Хиросима Нагасаки кенниттен народ хуnuyeляга ден кинер холобурдаргар бар. Сөпкетаган бияга билген рекламагадлы 1 минута каллы нухадлы бу агаяк кирбит ыйтылары яка тухайын кебихим ол кенттен биге петтехпет Галемсевна манна улустартан сылжаллар до кассаста журналисттар киреллер ден критерий бар до онна бу сырыгы төлөбүрүн каннык дойдуларга хиҗибыттаргыт онна кахан өссө канна бараргыт туһунан кепсирге көрдөһөллөр Галемсевна титуһунан бихараха бу рекламага токтобул кенниттен кепсир битинсе Күндүз тәшләр бит келер түһүмәккә хегейтыларга тенемия ылыхпыт 32-00-616 онна 32-11-616 ага сепир телефоны кирбит ыйтылары биллериге токтобул кенниттен биге каянда корыйдыктыт. Салгытабыт бу ан дойдутагы журналисттар пресс турдарын туһунан каннык дойдуларга хырыттылар онна туох исқохоннах үлени тинне ыйтан онна манна келен хеленяганан кепсен көрдөрен хитиннерен сахарин журналисттара бу ураты сырыларын ураты проекттарын туһунан биһиге Галина Алексеевна Бочкарёваны кытта агас эфирге кепстебит. Бу ненеже кирбит ыйтылары Галина Алексеевна яка тухаян турабын. Кимне хыжыктырын сөбүй онна жа бу үп карчөттүнен тинне кайдагы каннык дойдуларга хырттыгыт канна булан бар иден. Түөт ыйтыны бу кирбит ыйтылары тухаян кебист. Басатан туран тетелди бүтүн көрдө бихимандагы пресс турбут Китайга бар боллага ди 2 болланы Японияга, 3 боллагына Монголияга, оны 4 Казахстанга. Эти салгыпын багарабын магын пиппитен биге аңарда сол дойду историятын билсе биттахынан биге журналисттар болар бит бухетнан аннара дойдулар журналисттар хайда ойлан камсаналар олорун опуттарын атастахар барабыт дибитти. Колоро мен коллегаларым журналисттар бедере жекер
билигенен кытта кийдәтен ити редакциягә кыйын килбәттер демен әттем. Мин дә кыйын килбәппин. Онтан биге әрдәттен суруян кинләр журналистларын союһын кытта хебәстә һәм барабыт. Очоны бигене беһә барабытыгар бетергәлек күях. Ан хет олиһин биһиги наһаа чөгөйдө холобра бу онтон Монголияга жибиппит. Мен үрдүкү 2 сүрдүгөрпүн Москвага битербитим, журналистика детер öğrenбитим. Онно же билсибит журналисттарым билген Монголияга улахан дохнустар гөледи хиджаллар, хорохтора улахан бизнесменнер, олар көмөлөрүнөн биһиги Монголияга жибиппитти. Холобра аңардас бу Монголия кахаттарга телевидениетегер сылжыппит. Төрүт олох сахариттен төрүттәк кыз билеген бигүледи хелдеркен митер телевидение президенттеди. Национальный Монголия телевидениетен президенты, онда кене олох төрдүн билбет, мен сахаттан төрүттәкпин, эбем сахариттен келбүтү тулая гону ител биттер монгол студенттары бихонну курду өйдөп, только оны кысы италасмакка халбыт, эбете эхетер дөлбүттер. Оны мен сахариттен төрүттәкпин деген кепсәбит. Ол хилдәгән болбут атта холобра. Галексиевна эрдеттен буландан итикемге сахариттен Монголияга олох суйбут бир додолактыр битин китте көрсүһүбүт. Сарантуяны китте көрсүһүбүт бир улахан умнулбат түген эте. Онны те сахариттен төрүттә, ол дойду олар жөнөмө көрсөбүт курук. Олус интерегнедик барарыты көрсүһүлөр, онтан келен баран, конечно, журналисттар титуһунан сырдаталлар, хуруяллар боллагы. Бихе кайсыйтылар кирелер, гөнөксен ол кенттен корыйдокпут. Казахстанга боллаган эме олоктак союздар көрсөндөр, олус үчөйдү хыржыбыппыт. Казахстаны этергеле Руттан коту деке бүтүнтүн керебиппит автобусунан. Уна самай били мактылар жыл самай ухуктар кемигер биремем нуллубат түген. Онны оттон Япония сакура үйнер кемигер тоокка баллана Казахстанга баллана хебекки максвеки үйнер кемигер. Монголияга гобисте беме самай оттон ситер кемигер боллагади. Онто бу биремени тоголага идене италлар. Хорокта хайым бары хайын күһүм бары хайын бихондук бассак бутун барабыт детчилер эме бар болачылар. Оноттон биһиге бу журналисттар сырыбыт басатан туран бэбит соппутугар. Бэбит соппутугар олихим биһиге чепчики биремени көрдүүбүт. Колобра сайын отпуска биреметер сыяны үрдүрүн кихибарта тестячылар көрөчүлөр бары билаге олихим биһиге бу хаски биремени лабыт. Онда жекергеңеттен улхан тутулга хок болаган өрөбүлдер болан түбехелдер колобра май браханигин өрөбүлдери первый майда өрөбүлдер онда кыйы күнүнө өрөбүлдер. Ол түбехендер бит табыгаста итикемге. Ото сайын биден туран жон белерин жекергеттерин кытта атын отпуска буландарда боллактар ди. Он итикемге туризм Ханнык барбат кеме иннегенен билеттер, абия билеттер, сыяны барты чепчики, гостиницаген чепчики болар. Тоғы детақы бейбейбі қатчы бұты жабыт олығын. Бейға сөйтілер керелер, бағалыста қол бұққайын істебет? Алло, үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Галина Алексеевна, она Итача Альбина Афанасьевна. Альбина этиме, дел қануға бет, Галина Алексеевна. Әмбе әдәр меген оғырынонлар таптына. Бұл тәкенде олақ сайт бүйітігер, олақ олар үйітігер, үгіс сәтен, оны дәділі күддік, үшвей политик, оны олаға арар гына үйерет кетен. Лекен мене? Усалдантан. Томулуттан. Ким онну көріп бет бұлықын Томулуттан. Олағаны мақтанабын, ол кәмге еңгіт алтыс бұттар. Оны бұл әділге көрсе олар бұд. Әлі әтіме? Мүйін үстетеме деді. Білбәтін. Сауырын бола. Руслан Матеевич жақын апты. Дұрава Руслан. Сандаман жақын апты. Русалдан томылыттан. Лема қосқа оғырын онлары тақтына политикаға оғаққа дақтик. Онда кылдар жиен табелінен күйіс оғытады. Қасты қаластаға де. Білген болағаны тәтеңді көрем мен Чуддағын астынным. Қасты ғыл болан барын көрдіғын дей сандама? Раптаға де. Үйе чепперіңі бола. Төлірген түшпет әті. Күндеті ақсерді, кейе ұту ярығар, Урсулан жеріне ұту ярыды. Оны күлелен қамса. Комсомол хағаны болан. Ана бақаны хасуе. Жаны бұл тоқы кеддім. Журналистика туғар. Жеке журналистикаға қолабыр
научатылын оны литературатан бүтербит оғаны тарази хиги ылаңыт өретағыт тоген. Тоға жетерген микрокыл ленашка әхил бүтерер ите саланы. Оны ите ән солғын баты арығынар бұғыла. Оны көрсен көрсетенлер арығынағын. Оны жабу Японияны еттен. Биһиге дигине үчү айыл халаадымыз Японияттан орду. Япониялар ите айыл халарын отторун мастарын, оны мораларын ахын күйіске ахыллар. Ол инкинилер гуллаганлары оба арак еген, оны көмегіне өйді олоқсу. Беге манна соғуыбытта әлтіға бәт, егелер ағынай стыйлар оргамы бүтен. Манна білгенде отунан жарықтан үксәнірер. Ите күйіске барганнады. Оны кән шөпкіға әттін. Кеген чептік олығы чакка табатык кебе кынада ясы сааттан. Айгын өдөйді бүт. Үші ороқтаны ұваны чаттан өтебет. Сәр бахы басантамар. Сәр. Күйін кәлі харыттын, хүбілі яқпыт, көмілі хүйіқпыт, Ити Япониялар күчі хөп кетті, тінне білеген аңардас 6-15 астарттан үйе хастақ, Япония лоқтақтырын ақсана 35 миллион. Билигин би 6-15 сас тени қолы бұра сен хас күрдік әтебет, окунан баран сақа әрігер олырыр орта хаспыт ағын бұлықтақ тен, дойду президенті Путин әтті онағы сас кетердер болағаны бігіге илдар қамы детіне қоғаран ағын хас бұ бігіге ортық әмәбет бұлықтақтен. Оны ханан кәбіхін қайдақта құрдық бұ дұробай болуға ұлыған бәліткені ұталдары. Япония сире бота кырата искусственный арылар голоролдар болады. Көпкаракай квартиралар, көпкаракай гостиница бұт тоқығығар, икке керен нәхилер келден тақар сирот соғыттан. Үрдіге тәстәр желер голороллар, бе құлсым сыраллар, бе айылғардығар, бе көлбітігер, хелбетер дөйді бұтығар. Галиксевна, Бу быйыл хеге баран кәллегет Белоруссияға. Де Белоруссияны кепсек битинене биһиге амбастан бу журналисткай турга хыджыбыт. Итенне бәте журналист быһытнан, журналист карагынан тугу өйдөн, тугу ылынан, тугу сөбүлән келбитин туһунан биһиге билеген ил түмен кахат корреспондена Анисия Евлеваны кытта бу связка телефоннан колбанабыт. Үтө күннән Аша баргын. Үтө күннән. Альбина Игнатьевна, Галина Алексеевна. Аша Егин стерге биһиге билеммит, отчаларга студентны хиджангын эн практикаган биһига радио студияга мия аспыт кемнерген умнубаппыт. Билеген булухан кахаккулели хиджаргенен киен туттабыт. Аша егин стебит бахалста. Мен жа бу пресс-турдыга амбастыгын баран келдим. Урут истеретем наха шөйдик, сергяхтик, элбағы билен, иңернен, сайдан, атын сурнавустар кайда хулелилерин көрен истен келелерин. Ол гына бара нар кахыт тахарды керек кетнестек боламын, сол иванды биреме булбаккалын барсыбат этим. Ката быйыл отук кохаган шөйдяк тибиккадылы бу пандемия кеме болан тейчиттен, рахтан үлелиркен болан, ондук түгени туханаммын, тенге барсан келпипиттен олус астынным. Элбағы билбеппеттен, сурнавустарбын, сақа сирин сурнавустарының иле маннык алтыхан, билген нар онлайн олар боллақ бүтче. Онна жа бұ сери бол бүт сирин иле қарақпытынан көрін. Кинелерге көрір бітнен, бұ азыстихи болдан ол кинелер айылғалара кута мар дойдуды Белоруссия кыджык оннук айылқалақ сегда қоттақ сиребет, аны бігеге тоқ бар бұ қатын тұхынан кірердақ біттен істен, онны сылжан, онны самай сүрін сұрыппыт, бірдой долақпыт, Советский Союз бастығы героя Федор Кузьмич Попов, ұңоғар сиректі жербетін ұра, онны бұл кене жеройды бұғын оңар бұд, Днепр өрігін илі қарақпытынан көрін, Белоруссияны бир гына Гомельтан, онна бу бейтин кинигер гери 600-700 километр теңге аяннамыт. Олус барта буланнахты, Галина Алексеевна наха шүйддектерәһиннәх байтык сырытнара рәбит, олус мақтана саныбыт. Асети Гомель аттыгар Лоев коракка боллага ди, держать аттыгар. Же якытинне бу Федор Кузьмич биһиге бастакы герой бут. Федор Попов ити көмүс уңогар Туханалар яха киддилер, яха аяр кие бұғытнан бұ салғы, бұ көйі теметин бір дөделақтар бұтын үйеті тиге. Бағар сонун саңай диялар кирбит болайықтары, қайдағай? Бұғылығына Лоев коракка
музейге сырттақпытына бихеха сақалар келелер ден Федор Кузьмичканан быстыптаны өлемнәбит әтләре. Онна 1969 сыллаққа білақтәбит кенегелері сытарты. Ол сағаттан бұға бұл сақа серин кытары, чолан мән қаңылақы кытары, үксі сібәсті ақтық білінген ері, үші байтық сымақтары кытары, шефтехенлер, білсехенлер, үлелілер. Онна ол кемне кинлер өссі түйет кыгы үйреттерен. Оны 2 районнар, Лоевский район, оны мән қаңылас районнары социалистический күрәқтігіге бейлері маннық котлағаннар, оны бұл шефтехенлер. Оны таханан бұл идеологияға салалары Пинчуктен кихи сақа херигер кытары кәлесіл дүбітсеп, бұл доғырда хуны өссе бігі кеңет яқтытын нады бітті санаты бұд, тоғы жетаққа бігі Федор Кузьмич бұтын наға жүддік өрі тұталылар әбет, кені нөңі, кені бойы-бой сырыларын нөңі сақалары әмие қорсын қоды жондар ден бейтіні өрі тұталылар әбет, ұтықта бұллақтық сығаннағаларын қас бейддейбітін кітары наға жүддік әяғастық кәпсетелерін, онна биһиги герой бу тамытыннигин үшү байды көрө исте сылжалларыттан биһиги көрдүбүт. Онна самы шугай ген биһихан аннар митин тарайбиттере, райисполкомнарыттан, Лоевский райисполкомнарыттан Лариса Федорова ген идеологияга сала начальнига келен агарделен. Онтахынан 93 састах бу ити сквердарын биллибет саллакка бабытыгы бартын оңорбут кыджагас кии келен бихитини сакалары көрсен агарделен. Ашы бихияха мактанабыт бихиги билген кылгас биллерилерге токтубут. Онан эн бу итагатилер кепсеңин улус чугасты кылынныбыт, биреме бар боллаган өссө голбанокпут, мактанабыт. Оттон истячилер, көрөчүлөр реклама кенеттен халгы көрсөкпүт. Бүгүнкү береге биһиги сака сирин журналисттарам аанда ютагы пресс-турга сырыларын туһунан салгы кепсибит санатабыт сотуртагыта быйылгы пресс-тур Белоруссияга бәйтен айынын түмүктен этеңге дойдутугар эргиллен келле. Бундина Анисия Евлева Белоруссия туһунан ихитинерде тон салгы коллекционы эйгин кытта бу Белоруссияга сырыгыт туһунан кепсетекка кимнәк бу сырыгы хырттылар онтан такка болан кем айымнылах онна хама имтерехинея. Бу радио битреннере радиога өрсөлүлө бит бекелдегелер битеми хырттылар. Альбина Панасьевна, бастан билик вопрос птепетке кара. Милтинтен ултан тахарар кымытын. Быйыл хастаг жон хырттылар, онтон критерийлер кимнәк баллар иде. Критерий ден бихяка сох. Биһиги бу союз журналисттар союзтара бары семи эрдәттен бәйбит кахаттарга редакцияларга барларга билләре бит. Быйыл пресс-тур буалар маннык тугунан маршрутнан барабыт ден. Иннегенен багалактар бәйләре бихяка келелләр билләрелләр олар барсаллар диякканады. Тон үбүн качытын бәйләре уйнар боланнар, бәйләре бахараллар боллага ди. Онун бихи састырынан даганы, иделеринен даганы олақ бопсубаппыт, бағалақтар, үксін басалдар. Оннағыр журналист жекергенін челендерін күтті жабарар дей. Оны мекимде бопсубат. Бәйлері үптерін қачылын ойынар балықтарына кем барда бассын сөп жеңінен бігені күтті. Онан састарынан дағаны, иделерінен де қачықтағын соқ ете басты күтінен. Иккенен өсі түгіл етебін, қандықта бюджеттан, қантан дағаны бігі қарчыл баппыт. Қазы білді ке бәйтін, Роскотын бәйті сабынар ойынар болағына бассар. Белоруссия тұғынан бігісі өйдігін бұлырын барарығымы. Бұткайы хетті 15 сылын көрсі, бұлырын бігі Белоруссияны бұлағынан тұрар етебет. Он түйбіт кыллыбатаға тегіріттен сәстен, иннегенен быйыл арый бұ ұру намырата дейсанамыд, бігеге бұламытыгар мұсустарға әме тұрорунамыд. Күйі 7-15 сыла түхеді аспытын дүрдінен аны быйыл бігеге бір дөйділақпыт Федор Кузьмич Попов герой бұд, сүйіс сағын толар болаға де, ақсынейге сүйіс сағын толар. Иннегенен үбілейді ақсылығыр сен бір бары қайын демет, Белоруссияға барар бұламытын олық тұппутунан жайете олыққа келдеп дебет. Аны кимнәк бардылар де. Билдери бе оны гитте бут мусустартаны ыла. Ол гынан баран үгүстер куттандылар. Кимере били прививкала ликпет, кимере гыджан халык беттен куттанар. Кимере аны бу хумбайтык биле аян самолеттар, авиакомпаниялар боллади. Сыналарын жонна пассажир аяннават боландар булханды оғыстараннар экономика түнен билеттерин сынатын тағыраттылар. Арай билет атыланар ден истәттағаны тейді бит, бу ғымыйна билетылары бұд. Төрді
дөн 2-4-6 тыгынча ден боллайты колобра субсидиянан тухаммат жоннорга. Иннегенен эдер журналисттар бит тохтан халдылар. Кебис ирахана бит бинник кайын бар биттен. Иннегенен же субсидированный билеттер үгүс өттө ветераннар, журналистика ветераннар бардылар. Оннотон агаяк ол бети опускатын кемигер проездной төлөттөрө эргенер журналисттар баран келдер. Иннегенен 14 болан баран келди бит. Олигер арадия ветераннары бихека өрсел главный режиссерна бит Светлана Захаровна Илина, онна Вера Петровна Захарова. Марта Тимофеевна Николаева. Марта Николаева атын хеге үгісте стивит болуқтақы тістәчілер бе тоғын сыллартан кені сунтарттан олырын теғ сонунларға бәйтін интригіней идиннерилерін оңырар еті. Оттон Вера Петровна Захарова бұл Федор Кузьмич Попов бір дойдулаға батыралар боллаға дей. Ого, кені мен қалыс жемайкыта, Вера Петровна. Вера Петровна чемге яптын сен бір менге қаңыластар. Федор Кузьмич батыра боллаға дей. Элбек учеркаларын орын тұрар кені, бәйтін кемегер. Оныттан Федор Кузьмич Попов ұрғытын жүгайкен кейхелерге кені ұллыр еті. Бұ да хырыға хеқаллабыта бұлы. Аха, ұллан боллады. Ол Лоевскі өрөңі тиен мүт держачы дендеребін ағасыдар. Онно тиер битигер это сасаһанын кепсәтә кытындык буламытын былырын толбатак буламытын быйыл толоромут 14 булан аяннатыбыт уруккөттөрнар бетет өттөр хәҗәр булып Азия дикөттөр хәҗәр булып не тепитим күрдүк Китай, Япония, Монголия, Казахстан өттөр хәҗәр булып билгенче би Москванан неңе Европа дикетастыбыт. Ди бастыкы сырыт. Иннегенен каянда барын хәммет биге кыһыл болосакка белетене хайын демет анан форма бутын футболка бутын кеппетенен кыһыл болосакка хаска түһен белемненен баран барды бит салгы Европага аяннан бит бит. Сеп. Же бу быйыл бехис түгүлүн ытылыбыт анда jutагы пресс-тур бир самай керексебиллях местелерин, самай умнулубат түгеннерин, былырын аммалугун аммалога кахыт клавна редактора Наталья Бубякина Суруян соллага билетәһиннәрден Суруян үссө кини конкурс кыйлагы болбута. Билигинже бехис түгүлүн бу анда jutагы пресс-турга хәҗибет Наталья Горовна Бубякина санатын истекайын бу часка кини амматтан сулгатчыга 100 км тейчи рахирге айыннани һәр биге фирбитен рахараденнән рестер булукта масына олоран анан кини ханатын истекайын баһалыста. Так, үтөгүнүнөн күндү радионы исталаратчылар. Так, бүгін оттан бұл мен бес журналистке турга жібіт ки бес ке баратыға жібіт ки демен біз бұлан тұрорым бұппын толардым демен өребін. Күрдік балартан бейді. Бұл пресс-тур үшіге ден бияқаттан бұл сірі дөйдіні көрірге көх бердейді. Ол еніне Құлыбыра мен қанықта дойдуғысы тақсалы кетем. Онан бағыттан бұл пресс-тур көметтен Қытайға, Японияға, Казахстанға, Монголияға, оны бұл Белоруссияға ғырытты бұд. Оны балаттан бұл манна ғыджан. Бейге бұл пресс-тур кыға дейін манна Құлыбыра бән туристке бұғытына ғыджабат объекттарға ғыджақын сөп. Ол күрді бейге Құлыбыра Қытайға дағаны, Японияға дағаны, ұлаған қағыттарға, тәрілтелерге ғыджамыт Jammet ottun keller qadda quleli 5 dollardan kördük bitti. Aha, ondan ballarını ottun onna min bir tugu eterim diye qolbura manna kadar min ol toqun suridak buna. Bu doydu tuhunan qadda qollarların qadda kihi baran kelen sibin tuhunan emiye hirdatan ban. Ol kömetne qolbura. Qasta jonna qolbura ki Mongoliyaga dağını, Kazakhstan'a dağını baran kel bittere qolbura istenler. Bu Onun ballarından bu press-turga hajan öselbek baykinin tibilsiyan bu press-turga jaman albak delba jogelerden ne arud bilbadak aha bebin tellegalar bön bir sanalaktar göstermen bu olunu berer bu press-tur. Bu kurduk biheka bu ammattan sulgatçıga komandirovkaga baran her behis tögülün behis sırıtın press-turga hajibit Natalya Buybakina hanatın yetti bit.
Ити курды кылып пресс туру члендер ден атты бит каста кеhe 5 сылларын толур хыртталар. Бу пресс тур манна геттан сагалан. Хөбүлүллер ол хинетинде этебин дөсүдө кимди критерий орбат багалак ардер мехателдер. Бу Галина Алексеевна бен билер жондар күндө барган ден нар бир жондар бараллар ден. Ондук болбата киндер кирдик мандык сылжанарын сөбүлүллер. Эпиттерин курдук элбәгы саңаны билелдер көрөллөр дойдунар яллар историяны билеллер. Өссө саңа табарыстан аллар. Колойти Наталья Ворона amma kahatırlıyorlar da diyor. Oyun redaktörü kahatın. Ondan bir Respublika beçetinde hetlerin kitabı ister, betenler kitabı ister. Kötü bak doğrudanlar bu kas bir dibit onluk. Bevit bilibit görübit kengi doktorlar bu telbinler oluyor. Bara turallar. Beylere bakaran. Sebab bahwa esok bana bu tahaga sefirge. Daraba. Daraba. Bakın sette muaz krevi. Galina Alexeyevna albina panasını Sayın Kabin'in dalibin. Onu bu tuhtiyen. Bu soyu jurnalist bu hakarının gene Türkiye şehri vardiyan bolar. Hamle Lokam Tvorческий Союз. Ondan birini de kimisi kullanılmak basa doğru bedde. Ejonlar bu sağın jurnalistlerin ejonlarla çok mastaksanı da tuğduyen bu Settonun asbut oynuyor bu. Birini oto sağlattılar böyle basıp baran hadı bastı kudu barbadi. Bu onu göre tutuldu bu Yaxtılığın boşkudu üpüttenler bir sakalar ciller bulu. Hem bu bıyılgırı kartıskanı gördüm. Aha, hizmet o ya. Сөп, быйылгыр катсканы көрөнеттің бұғылақ. Бағалыстың несі? Aha, мақтал итигер беге тон пресс турда бутер эржон журналисттер басатчылар. Быйылгы хырыгати журналист эрки хоох басвата. Онотон итинде ме кастаны причиналар, өтө бир сүрүнө хорохтор биле Үксе пандемия даганы жайда. Бул сезонна хагаланар болан, колора булту баралларын ордороллор. Ол хин эржондор кенникети булту барабыт диендер акаснар болор, беромнетик булт кемигер хилжер боллак kendi kötü turbutun onu akasınallar ondan horogor gırcık bilinetton komoyor hen bilin yakınada jurnalistler ortalığa erki haksana gayak. Ottun urku turdarga manna hıcıvıta kolobur. Abastaki turdarga Afanasi Gurina. Vallahi Arçılan Afanasi Gurina. Talban. Georgi Belausa. Matvey Valyosha. Kömölten Boris Pavlov. Aha. Hinel bak erjönler hıcıvıtlar olur. İti bıyıl gere hırı araha kartskaların körün. Irmalas kirabinettin bıhıla ottun urku hırılarga erjön himbir iti kurduk barsar. Onnesi Vladimir Indigirski. Radyaga emeği bitiren. Kurduk elbak bol bataktar bilden turana ha olgunan baran basallar. Ösü kol bana bud? Hoş. Bihege ösü itileri keler tühümekki kol buğput. Oto tikki 00-616, onu oto tikki 11-616 biligen bu billerige tohtu xennine Galniksevna. Ösü qanlık doydularga barağıtken itiga bihi koydulik bit. Tuğqa bulan, qanna bulan bari. Oto bıyıl eme bu hılcanların kefsetti bit. Kolubra hil qanna var yakbıtın hövüyden onu ügüster bit. Oton bu tuğten etikilderdiler. Urukku Sovetske Sotsialistiske Respublikalarından dem. Oladan nasyonalne Respublikalarından dem. Bilen kayda olur olların bilek biten bağıra bitten söpte gatiydi. Gruzya indiki bollağı. Aha. 15 Soyuzna Respublikalar atıyordun. Belarusiyanı gördü bit. Anne bilgin Gruzya var yakayin değiller. Horoktor bit Yujnay Koreya var yakayin değiller. Çok astı. Ondan hılıttan biremeditten göremedi baharsıq bit emiye hüvele yak bit. Onu informasyonuna törüyete bar bollağın emiye. İnformasyonu törüyete bar bolla olusu çıkayı bolar. Onu kıyından kolubra eti Kadakta kurduğu sırrı var bolla. Otta Belarusiya tünenter balha men halasları kitta bilgin dağını bilse olurlar. Naha yördüler bihgeti bipititten onda sakaların ha küpüpüt dediler Loyevska rayonga bu yıl pandemiya kenditten hege bastıkı kendi gittiler. Bu kurduk sakasirin jurnalistlara Belarusiyaga Gomel koratattıgar Loyev koratıgar держачи bu ulakan делегациянан тиере бит боллактана журналисттар анан менен аттан манна тиен сибекки жөрбөтүн уран айрылелергер өссө саңа канат үндернен келдилер. Реклама кенттен салгы кепсек. Сакасирин журналисттарын союхун брабыланятын салаячта Галина Бачкарева көголәһенен быйыл 5 сылын журналисттар анда jutағы пресс-турга этеңге хеджен келдилер. Быйылгы хырылара Белоруссияга табытуһунан эфирге салгы кепстебит. Галина орду көссө тугу серги көрдүгүт.
бу Белоруссияга оттон биллерин курдук Лукашенко, Салаян, бу дойду онногор суолга айнаньhen кофе, чай стакантан токтубаттен этеллер төһөрүннага бит. Төһөр раз дойдунуй, суруялларын курдук. Жетти суруялларын кепсилерин курдук, олус раз дойдубит, биһи хеджиппут тухар олох сөгөн тагыстыбыт. Онна наха багардыбыт, биһиге Россия быт, сахабыт сиретинник раз болар бодылар ден. Ыйталастыбыт, гиттер битеттен, экскурсоводтар битеттен, бу раха хайдага хеге курукманнык раз тутан олар оғытуй деммит. Оны тәлдер биһи оғыны кырағардағыттен жекергенікгер, оны оға сааттырыттан, ясилкаттан сағаламит иите биттен. Бирді кеге акурагы да тугу дағаны сирге бырақпат. Олу сырас, олақ кеге итаға яқыт соға дебі көрдік. Оннар деребінеға кирегін. Деребінерге харытты бұт ағай кинаға көрөбі көрдік. Айыстар олар жек рыхатын үрдігер остолбаларға білген ровно кенер балан өтелі руфур кемдері болаға дей. Иннегінен олақ білек кинаға көрерін көрдік. Рас, онна олақ күп көк. Хутардары мен хутар денаттылар. Олус жарас дойду. Кихибейлерін вастылара хүрдәға біттен олақ астынды бұд. Онытын белорустар жіңнәқ маны белорустар бұққағына оғыттылары, дәребін өттілері бары ұхын үрдік оңақтақтар, сырды қаннақтар, жөттігі белорустар. Волла дейбетті. Үрін қаннақ. Үрін қаннақ, рас, үкей славянинлар. Аны болланы чол, бейме ұмсырды бұд. Бей дойду бұд өртейен бұл журналистар тоға қайта мекені мандық рас оңыр бұд кехе тоғыра акция бұд, то проекттар ебіт, то ден мемен кыргыттар бұд италхан көрөбүн оны дел о же бихалак культура бит ибе балакахан эдик бирас болуп бутейден каз бидди кебетиттен сагалыннада каз бидди деребине гала ол борун таан кому ярыттан аны бу соллары истере чүгейин олох билим асына сыйен хен бир ырагалланар көрдүк олох сыйен хер канда да токтабакка сыпсып настыга яндыр балан дип аптогунун теп биттерин көрдүк 500-600 км дасырдеринен аяннатыбыт оны аякты чахынан тиебит түрген аяннылар онда тут бихи хами главнуты брехи көрөр баглаат бит боллага ди Брес креппе көрөмбүт уруккөттөр бинар ага дойдулу хариттере бу брес креппе урулун тухунан кайдар улаханды көйдүр баллах битти онтон билем бу брес креппес вообще тохсыллах соруктаг урукку яга тутуллан 16 суяга тутуллан баран бу дойдуга креппес болон турбутун тухунан ол историятын кытта билде бит Николай Первый хагаттан онна хаментрихе кварстах болан кини эстиге алжаныга тухамматах түбеспетак улахандык түбеспетак кварс улахан тинер олу инеме кепсиятлер бир кирпичете кыхыл кирпичете аргы яды маны уулар эбиткене тогота тебилерген ха бериммет эбит ол хиноннук онна хамек бу брескреппен защитниктарыттан демалади көмскәчелерден бүтехек кихе былрын элехтөбүт ол ого бит ого сахагар тинне музыкальный тох бар баянный музыкальный оголору вертер училище бар ол онны беремит оголортон ол калбыт эбит ол былрын будойдуттан барактар эбит би хайты киддеген Алексеевна ити курдук брескреппегер журналисттер мехеджен келдилер сахатыйнга Беловежская пуща тине кепсех битинне өркетестин бара стебит дараба уран кебистиңда кетеһен баран өссәриен кел 32 32 11 ахагы сепир телефоны оттон Беловежская пущага сырыгыт тухунан Беловежская пущага тонже рыгалламыт Беловежская пущаны көрдөх битти аджахай улахан заповедник Ами игер солай ихеден хүрдә үчүгәй олоктоктор белере велосипеднан хылҗаннар көрөллөр бит машиналар да балдар көңүлүнөн кирелдер. Онотон онно ами балиердактар онда би тохпут көрдүк холобра зоопарка бут көрдүк кыллары олокта онда бар кыллары көдөрөлдөр. Зубры бу көрдүк була. Зубры көрдү бит. Онотон кинер благородный европейский олень денен хакемдерлерге билемелерге. Ага, онда гербелерге зубр бар, он айс бар. Оны бе айстырын да зубрдарын да балачча доху yok бутordulu gördü bir. Ayılgaların ha çügey. Çügey bihiga iti kidde. Jekelling istebit. Darabo? Manne yeterine mi? Atıncan oğukturu tehditüleyine onu yani imsi böyle bir kadar işlerge koğan bay. Abi her bıstı budaydı, öbür bıstı budayım kurdu bu an tahsil bir Allah'tan. Ne kim var bu?
Сәпче энетергер биһиге хөбелеспеппит биһиге туогушугай билбиппитин оны сака херигер кайдак киллери көхөбин туһунан этебит. Ыраха киллери. Рахы растаһын туһунан үлеле яхпитин нада бука бары. Тинне тора өсө проекттер толкуйдук нада жигинен раз бөхөлег хинден конкурстар көрәхтәһиләр проекттар итиллаллар гынан баран бияхол кыллыбат оны каян үлеле яхпитин нада үчүгей хиттен оны үчүгей көрбүпүтүн олокка киллери бара бут тохту кохана вакыт. Онан истәче бит этинник алга сөйдөбекер көрдөһөбүт өссө холбанабыт. Баһалыста етере дроба. Здорово. Истебит. Алло. Истебит баһалыста. Меники вопрос такой, да? Чере? Bu putişesiydi. Beni bırakanmayı bulasın atı da. Kimidin uyunar diye idarın bidin. Onu bir baprohum bulası. Piyadisilen kanalda bir Dmitri Komarov jurnalist iki olanlar Sir Şar'ın keriyi ve o kericiler Çin'e ve onu hulgutlar doğru vardı kaçtır. O da bir cambut tehe gördürün. Дмитрий Крылов булу. Багыба. Чере? Dmitri Komarov. Сөп иһиттибит эйген баһалыста. Мактал итилергер бастатан туран сыны ырханын туһунан ити петтәбитен бүннене вопрос китбите биһиге холобра бу Белоруссия баран келибит туһунан чопчетимди хыната ырхан абия билет кене болан эдердер үлели хиржон кайын састырынан кабылдыбаттыр субсидированный билекке ол жоннор агаяк болан хырыттылар детим онтон үксүгер субсидированный билеттер жоннор хырыттыбыт саспыт олата пенсионный возрастта Бәтче такка журналист бәйте төлүр аян. Журналист бәйте төлүр аянын. Онан Москвага далы билепитин алабыт авианан, онан да төр боланы бихичепчики болун ден пояһынан пласкартнайдан даже аяннатыбыт, оны төннен келер битигер Минскайттан Москвага далы туунан автобусунан келдибит. Онда кулор бихичептер балтыраты хинча. Итетерге атын каналларга холобура көрдөрөллөр ден, эгитени көрдөрөгөт тоди. Биһиги боллагана быһырыга бир дагы тележурналист жибата, тележурналист жибата онтон радиога биһиги прямой эфирге тахсамбыт анраттан тута кепсәбип бит Анисия Ровна Евлева, онда мен бу Сахара радиотан хырыбыт туһунан анраттан кепсәбип бит. Онтон биһиги анрата гуллулар, онда ме сайкеме бит хырыбыт туһунан бедер Белорустар турдулар. Онда улус районна хаттарга эме Холоролоевский район кахетигер. Келен сайкеме тахарды гитти. Бибе сайтар битер үледир кахаттар битер бары хуруйду бут тахарды бут аха. Сеп эссе колбона бут. Эссе бустан каллада галексевна. Бу маннык сырылар инникитин колобура бу журналист боларга багалак оголору уярга эмие колобура итихирге женерен эдер жоңго мастер-класс берен хаста опыта журналисттар ити аян быхыгар ити курдугулел хектерен эми хөпти. Аннык бабалади. Аны биге интернеден бу Белоруссияга өрөбүл күннәргә төбәсти. Төт өрөбүл күнә булды киннәргә ме индегеннән ити кайын редакциялары кабан хаҗибатыт биге бастан Брестке баран калбып бут онтон каянда бастыкы сылбыт Брестке грепеске хаҗаһын денете онно Федор Кузьмич Попов уңгарол дирижачы деревня Рагомельская областка. Индегеннән Минскеге хойтан келдебит. Ол ихин баллана бир дөйлақтырптын ен сақаларын көрді де барбатыбыт. Ол гынан баран дети чолохан коракка сирді көрағас дебік көрдік. Көсөт үстібіт. Күн намтан сылжар иені. Кини олонно спортивный клубка жарктанар эбит. Мините өйден атын солун өйдебекке халым. Кини бала бигини бейте билен сакалар жаппатта денары токтотта. Антан бими антан кепсетти бит холоброну. Кини мен холобро соготон сылжабын мана гобар келехжабын кепсете. Ол курдук оноттон олуң туган кепсете бит төгүндө депитин то хаус иетебесте скромный хаус. Эче нада тавахин ден биле адрын кантагын бербетен дегенен кепсепекке келди бит. Бу маннык сырылар кайдагара үйетитилерин курдук киниге ду эветер электронный формаккеңин оңрокка эти болмак. Бияхаттан бидилен ите хәҗәбет пресс турдар бит тустарынан киниге альбомнар бебет спитер оңсты хәҗәбет яны кендеке менеден ханаты бит инде проект орын отоклор бу союз үлете хамда хавала дижегенен бит индеген журналисттар хәҗәбетләрен республикада журналисттар хәҗәбетләр канна датын регионнарга мандык барганы келин терибеттер. Наха союзлар бу эхин харагылар ванна кайдак мандык териягат иден. Колор кин Россия жонакайын Япония келбеттер Казахстанга Монголияда келбеттер балайы бит рагыр каталдар даганы
сына дырахан болы кеннерге крахамнастах. Бит журналисттар кимнәрдә крахамнастах бит. Тыга хайстватын лехтереттер үрдә хамнастах бит олта билдер сол баллага. Хамнастын турса битнар. Эстерен келлилер колбанабыт. Ыйтере дараба. Алло. Истебит? Дарабаларым. Дараба. Бен дигестәктән җәбҗәйбез. Дараба. Мақтал наха чугайда толкуна бу тергән камыя һәҗән койда бага ехеттем гә. Олы сүгәйдә сыҗагас ки аймак үетен тохары үеренер. Онан итомна манна көрән кәлбит кетен кәпсиргез наха чугай. Оны кетим әмә сыха халкы би кәмдәгән сәңәре активит дә боллар. Мен туагы өйдән тол таска тергән камыя һәҗән истебәтем. Тегәр кәмгә тигән сәри бетерәннәрен төһә честире биттери. Онна саха сиреттен bağlar denettigit tuğattu eti tuğatlarga pamятниктарга дөбүлләргә. Ага. Жебжерен келбиккер мактал этеңге хаҗаргыттан биһиги үеребит, курук биһиги кен туттар истәчибит, наротың тугар үле баган үләбит. Бу истәчибит Тарасова евдекия. Ага. Биһиги баланы сылжарбыт тухары сакахриттен элбәк ки бу Белоруссия херегер охтубутун серилеспитин он охтубутун туһунан этебит круг мен ол митинге метелеппитим онда сахалар аттырыттан оттан мактан бутун бу биһиги сакахриттен келен ман охтубут жоннор аттырын аттан үетитен олоругар олоро этетелди бүтүн көрдү биһигелер битер белемненнер оннор музейге Федор Кузьмич Попов туһунан туг бар быстабачный материалларын бартан тахаран быстапкадан көрдүлөр кепсәтләр мен бәймә халастан төртәк кебиндән эпиппер ол музей директоры Эдер Хак кесебит ол үчәдик историяны билбәт бәһләр Федор Кузьмич Попов хәдә улхан геройский быгыны көрдөр битон икенети яһар үскәт Ленор үскә хөтөлән оннолатын үчәдик карбырете доден колобра итер баллага ди аны мен өтен каны барыга белемнән барабын колобра тугыда билбәт ки хети бәп баллах бит журналистар битак барны бары биттиһанны бит онны тиер мен сыймах главатын китте кепсетен кинер бараларын келелдерин биленигиннән барамын барбытым. Онотон Федор Кузьмич Попов болдойду тугар күл сыймах баллага дибет онны күлгә эдерсилден бәте бу эт канөттән канар бәтин канар ки болан баллага ди. Бит Днепрорусская тиен барамыт даже картска юк бүтән сонюйду бит. Хайдаран киһени кара киһен ха карастар дойду та. Онны лохан өрү көтү хуак беге бе дирижачыга онны лоевка кара улахрытты бит. Кирҗигит денеттә. Мен хана тахпынеме ки караган ута келер. Бе харыан эдер болаттар бит уайдар бит эхелер бит агалар бит этинне хуллуттара. Фирдә комалтола. Сепкетаган бу курдук биһиги бир дойдулактар бут аттырын үететен журналисттар быйыл Белоруссияга һәҗән Федор Кузьмич Попов көмис мугар хибекке җөрбетен уран келдилер. Ити курдук өйдөбүл угарабат эфеңге болун көрсөк кадери.